पाउचेद युमफम ओइबा मरोइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे महिरोइ नुपी मसा सिंह थेंगनरिबा खुदोंग चादबसिंग यंगसिनबिनबा एके मीराबाईना तक्सिनख्रे हौजिक चथरिबा मणिपुर विधान सभागी सेशनदा एजुकेशन की बजट पास तौननबा खन्ना नैनरपगी मतंगदा पासोइ केंद्रगी एमएलए के मीराबाईना फोंदोखिबदा कोविड-19 मरम ओरगा औरक्लिबा नुपी मसा सिंह की महि मसिंग तंबदा चाउना चथिंग पीखिबा यंगसिनबिनबा एजुकेशन मिनिस्टर की पुनिंग सेंक्शनखे लोइनना बजेट नुपी मसा महिरोइसिंग की तोंगानबा सेल्फम हाप मथौदारे आइनसो हाउस थमखे हौजिक सतरिबा सेल्बा 2021-22 की बजेट सेशन की ngasi ayuk फम की मिफमदा फाइनेंस मिनिस्टर ओरिबा डिप्यूटी मिनिस्टर वाइजोय कुमार डिमांड नंबर 10 ओरिबा एजुकेशन बो हाउस पास तोननबा मुप तौखे डिमांड असिबा पास तोननबा पुखरपदा ऑपोजिशन एमएलए तरुकना तोंगान तोंगान बा हिरम केदा जुमफम ओदिना पॉलिसी कट मोशन सिंग बुखतबगे मनुंग चन नुपी मसा महिरोइसिंग वफम असी एमएलए के मीराबाईना पुखतखे नगल अमरोमदा बोंग की साफुना नुबेट मरी लेपलोरबा पाउचे सिंग फोंगबा हौरगने हौखिबा तांग 13 की नुमिदांग वरमदा पोकनफम अमसुंग पीपल्स क्रॉनिकल्स ऑफिस दा साखंगदबी नुपी अमना बोम लंगसिलंबगी मतंगदा पाउमिसिंग दा सिंथा लेपतुना वाकत मिफम फमख्रे वाकत मिफम अदु फमबा लोयरबा मतुंग मथंग नुमित्ता आमजु अमदी EGM की अपुनबा स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग अमा मणिपुर प्रेस क्लब दा पांगथोकलबा मतुंगदा पुंग 9 की मनुंगदा थौदोक्तुगा मरी लेनना चेनापा म्युजिंगना सेंगदोरकनबा मतम पीबगा लोइनना मखाताना सिंथा लेपतुना खोंजंग संगसनखे ngarang nung tilpung anirom tapa matamda amuk khana manipur press club ta amju amade EGM na chinduna GB meeting amuk khana pangthoktuna warep mari lauke warep singi manung da bom langsilambagi thodok aduda lup amatana makhoina tawki aibagi wafam amata laktabana pokna fam people's chronicles amade pawmising na isa isana tawriba thabak asida asoiba aranba amata yawkhide aina lawbaga loina pawse amuk khana puthokpa aiba warep lauke atopa warep amadana हौकिबा तांग 13 पोकनफम अमदी पीपल्स क्रॉनिकल्स दा बोम थमलंबा चेनबा लुप अदुना थौदोगसी की मतंग दा सेंगदोरगु आइना आमजु अमदे EGM ना पुंगनि फुगनिपान की मनंग दा सेंगदोरक्तबा लेबक थिबने माखातना कंडेम तौखे मरिसुबा वरे पोइना लौखिबदा हौजिक ओइरक्लिपो वाथोक असिगी वरोइसिन पुरकनबगी थौदांग आमजु अमदे EGM की अपुनबा मिफमना लहुनबा सिन्नबा करिगुंबा आमजु अमदे EGM अनिना वरोइसिन पुरकपक ngамदबा लाक्लबदी जनरल बॉडी मीटिंग दा पुथोक्तुना मखाताना खन्नबा आइनसु वरेब लौखे अतोप पाउ अमदना लेबाक असिगी ओइना सिनबगी चरक पीबदा अहानबा नुपी ओइरबी साबनमना मार्च पेटिशन फाल तौख्रे हौकिबा कुमजा लिसिंग अनि निपान दगी एप्रिल की 13 अमसुंग हौकिबा कुमजा लिसिंग अनि निपान की एप्रिल की तांग 13 अमसुंग 15 के लोनबा हिंद मसागी इमुंगी मियोय तरेत पो तुमना हतुना कोर्टना सिबगी चरक पीखरबी साबनमना उत्तर प्रदेश की गवर्नर द नौना मार्सी पेटिशन अमा फाल तौरख्रे महाकी मार्सी पेटिशन असी माथुरा जेलदा महाको फारसी तौनरब सेम सारिंगै चरक्तने थौदोगसी नुपी असिना माका खंगनजबा सलेनगा लोंगनबा खोरबदा नुपी असिगी इमुंग मनुंगना मखोइगी मयुक्ता लेबदगी थोखिबने मखोइ अनिने इमुंग असिगी मियोय तरेत असिबो निंथिना प्लान तौरबा मतुंगदा हातखिबने थौदोगसी थोखरबा मतुंग मखोइ अनिबो निमित मंगानि लेरगा पुलिसना फाखिबगा लोइनना साबनम चैउल तरेत के आंगांग अम्बा नावपुरंबा थेंगनखिबने इंग्लिश अमसंग जियोग्राफी दा डबल MA ओइरबे नुपी असि प्राइमरी स्कूल अमदा ओजासु ओइरिबने मखोइने इमुंग असिगी म्युजिक असिबो संगोमदा हु हातन आटखिबने मखोइने की मसानुपा अमा थौदोक थोखिबा सही असिगी डिसेंबर दा फंगजखे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट न मखोइ अनेबो कुमजा लिसिंग अनि कुन की जुलाई 13 दा सिबगी सेराक पीखि अदुबो हाई कोर्ट अमदी सुप्रीम कोर्ट दा अपील चटखे कोर्ट सिंग असिनसु चप मनबा राय पिरक्लबदा माथुरा जेलदा मखोइ अनिबो फारसी तौनबगी मतम अमा हेक्तदा खुदेक पिननबा वारेंट इशू तौखे साबरम की माइनर ओइरिबा मसानुपा तासना प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद मामा की सिबगी चरक असि कोपिननबा हंदक अपील तौखेबने साबनमदा भारतना निंगतमलकपदगी सिबगी चरक पीबा आनबा नुपी ओइरबा यारे अना लायंबगी लमदा अचौब थौदांग लौरिबा डॉक्टर सिंगी मसिंग क्वाटना लेरे अवतपा सि मनसननबगीदबक मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन की मखादा डॉक्टर चहुम लौनरबा सरकारना थौरांग तौरी आइना ngarang Manipur Bidhan Chabada Minister N Birena Phangdokre CM na makhatana phangdokibadi apunba doctor gi sanction post asi punna lising ani chama kunthagani panne masigi manungda post sanipan marfuga taruk hangle hangliba sung asi mention na bakidamakta an boina doctor chahum lawnar ba sarkar na thawrang tawri aike Chief Minister na House na makhatana phangdokibadi hojik Manipur gi tongan ba mafam taraga mapanda Manipur sarkar gi karmachari singi laifam transit accommodation kya sabagi thabak chathare hojik phobada transit accommodation kya saba loire sabat loitribasing asina March tha phawbagi manungda loisanaba khonagane
Moreda bom pokhaikhre tha asigi taraka darit ke numidang pung mapan makhairum taba matamda More border town ki Kananda Bank amadi Sawang Phai ani ke marakta cheliba lairuk turel mayada sakang dabasing langchilamba bom ama pokhaikre laibak phabadagi bom pokhaiba aduda mioi amata asok apan yaukhede bom pokhaiba ki thaudok hek thokpaga khudakta More police ki kangbu 47 AR ke kangbu sangchinduna thibo humpagi dabak sathake thoidokpa mifa mipun yaukhede atopa makha tarakba pau amadana Poknapam amadi People's Chronicle ki office da bom langchilamba ki matangda MISRC na su moto case amalawat kre Imphal da namit kuding ki phongpa Manipuri pau se Poknapam amadi English ki pau se People's Chronicle ki kaisampat thiam lekai da leiba office da tha asigi taragam dai ki numidang gawairam pung taruk makhairam taba matamda sakang daba activa tongtun lakpinupi amana hand grenade amalangchilamba adugi matangda Manipur Human Rights Commission tha asigi taraga tareta su moto case amalokotuna bom langchilamba aduda sena bamyosing February 15 phawbaki manungda phagatuna ain gi oiba thabak lokhana pakhinabak Manipur gi secretary DGP Special Secretary Home amade SP Imphal West notice issue tawkhre aire nakalamorom dana tha asigi taraga ni thoida COVID-19 vaccine kapkhibi Anganwadi worker ama ngasi ayuk CAC morang da leikhidre Tha asigi taragani thuida kombi PSC da COVID-19 vaccine Covaxin kapkibi Anganwadi worker wahingbam ningol Naurem Ongbe Sundari Devi sahini pugani pan mapuroiba loken kombi teraka ward number 9 dat leibinupi ama ngasi ayuk CSC moirang da leikidre misi asigi mayukta Anganwadi worker singjawna imong manung ki musingna DC Bisnupur amade CMO Bisnupur unhanapa Bisnupur mini secretariat da thomjenkre Thaudok siki matang da imong manung dagi pangba pawda leikidrabe Sundari masagi anabalai pamyoi nate Anganwadi workers vaccination tongnaba khangalakhe baga loinana hidak kapkadaba singki maming matha tholakpada Sundari su yaurukpadagi ahanba dose ki hidak tha asigi taragani thoida kapkhe hidak kapul loiraba matung namidang waramda layau ahudana masangam tabadagi kombi primary health center da pukatpada doctor leite haibadagi tha asigi taraga tareta moirang CHC da pukatke maduna doctor na BP low oibadagini drip kap laga fani habidagi drip ani kapkhe drip kap loirba matung de jumda puthrakpada masa phagalaktabadagi amuk hananga se yupung 3 minute nifu mangarum tabada Imphal da pukhatna lakpada sor honba nungairaktabadagi moirang CSC da pusenduna layengbada laikana bangamdana ayupung 3 rom tabada laikhidabane Thaudok siki matang da imung manung amadi CMO Bisnupur jaungna DCU office Bisnupur da mifam pangthokre asi bhaksang lobdana rims mok laire Misi asigi matang dengan si Anganwadi worker and helper unit Manipurna si minister da memorandum pisin kre memorandum aduda wahingbam Sundari da lupa lag yang higi compensation pinana badabi tauke aire miui amana kudung thiba thorak pada kudak tamateng pangbang ngamnaba ERS office tabak haure Bharat ki atop state singdal laibagum kanagumba miui amana kudung thiba tarak pamatamda kudakta Yamda thuna police ke mateng laudana khodong thibadagi kannada bagidamak emergency response support system ERSS office Manipur dasu hangdoktuna thabak haukhre aribeda content sing asigi maru iba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel lamadi Facebook page asidagi yengbiri bok number pataga jari channel asin adomda kanarabadi subscribe to video bisna subscribe to video maloinana like and share to basu kabi kunup namakpu amukhana thaga jari